Donald Trump uday ubriu ubasyu penting pensmit ia kiwei pat kibriu bat ia kiri ba kamduna bor jongki keno unong yalam kari Iran. Kapertai bro kawai mentah kalapet kemat shisha ia kabor jong Donald Trump namar kajingla jong uban wanlam syakamit ia kari Russia bat kari Ukraine ban sang enok shwa shipor ia kajing ya terba markliang ha kajing lek hertma jong kari Russia persya ia kari Ukraine kabalane slembha penban wat lada katai ka rai sange ia siat kiladep ban ia rai hendrei nakaliang kari Ukraine kalakam bakari Russia kalap penken yaki kendon sange ia siat kata tang hadin shisngi bakiladep ban yasan yaki kendon baper lakam kari Ukraine haka jing pelat jing tip jongga hendrei ingin omla banlen wat lada kalong nejiab yang ki paro naba kibabun kiri jongka pertai klemdas sange kila ai ka jing perto yakari Amerika haka jing yalam jong Donald Trump halor ketika benda keba ulang lam kemat kei pade kabangi kwa pan kami yang ngam jeliu hangni kalong halor ka jing berten dakari Amerika yakari Iran dang menta ubnahi nakaliang Donald Trump ulap hak daka jingtho syakari Iran ban kerpat ia ka bakan sange no shisndon ban teipat bat ban shna ia ki misail bak bor dakari Iran bat banwan syakami jong ka jingya keren halor ki kam shna misail bat ladan nakaliang kari Iran kan kentaj halor ketika benda nakaliang kari Iran hi kan samat sendon dakikam laong Donald Trump haba jubab halor ketika benda nakaliang Ayatollah Ali Khamenei ubadai nong yalam barat ba kari Iran par ulak kentai mardor ya ketika jingkerpat jong Donald Trump bat ulak renru dak basai ba Donald Trump udai ubri ubasyu penon kam jubor ya kabor sensyar jong batru bansyu penting pensmik ya kibriu kamtam ya kidokiri kibadang kamdona hakiliang baro kum kadak ban nang pen klancusu yaki kam shnam misail juga bat ban penpau sendon daka kam syakari Amerika halor ketika benda nakaliang kibor sipai ri Iran haka jingyalam jong Major General Muhammad Hossein Bagheri bat u Amir Ali Haji Sade ubadai he sipai ubadai pet yaki kam yale na jongsun menin kasngi kilap pet i close sendon daka video kabajrong goma praphusan second bakidayat keleng daka jip bakilasyong ban pej artat yakis pak teliki misain bat ki bomba klaimbor jongka kibala penlang ban bu bah syapo nyamra bakilalong kibala penkre ladaja baka jingsyawan hirtma hakano kanoma kapor namar lasno turo panakliang kibor sipai kari Amerika bat kibor sipai kari Israel kila ban lek terbom hakano kono kopor ya kitegi jaka snam misail bian dakari Iran kamtam halor ka jingkenta jongka ya ka jingkerpat jong Donald Trump ban sangeno shisndon ya ka jingsina misail jongkari Iran katkum ki jingte balayo bandum house nem arhajar arpo kiladon hadu lightly ki jaka snam misail bian dakari Iran kiba kentop ya ka khora mabat kenset kanyon bat kapan pile kibadon haki benda jengka western Iran hakaba mentakari Iran kalap penkre syachat sakawai pat ka jaka sna misail jengka kaba kimpat semla pentip syai hei ka jaka hendrei lasnutu pakatai ka jaka sna misail kaba sau jengka kadai bakari Iran kalatei hapo nyamra naba kari Iran kadai kawai nakiri balap penlang ia kibabun kitiar yale kma jongka syapo nyamra banlong kebasngan bat baki wei pat kiri ka pertai kin omtip ia ki jakabu tiar jongka lada jia kano ka jingsyawan ter ne syawan yarkma dang hakanikat tayo baladep nakaliang kari Amerika kalapha ia ki arteli ki lingsun yapom bak klaimbor bah jongka syaki benda jongka Middle East kum kada ban stangno bat ban penpau sendon dakakam yakari Iran halor ka jingkata jongka ban sangeno yaka jingte yaki jaka shnam misail bat kate ka jingpha lingsun dakari Amerika syapo
Middle East. Kelak ban jalong sisendon. Wat ban pak lej bom no. Ya kikdem sina misal. Jongkaruri Iran. Bat ladakan jalong sisa kumta. Katma ba basir kay. Sajisin ngin sala bat sakhi. Naba karuri Iran kelak. Wat ban penungkam no sisendon. Banter dak teki misal ba klaimbor jongka. Ya kari Amerika. Lada kisipai kari Amerika. Bat kisipai kari Israel. Kin leg bom ya kiteki jaka sina misal jongkari Iran. Bat hangta ngin samat bat yo isisha. Ya kata katma bala penungkam sendon. Daki misal kibalom. Kibom ba klaimbor. Katkum kanika jukstat kabam mendah.